Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih efek sedikit. Pak calling memang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sinina wa pengaku tama-tama lebiku sirasur melebiku yang saya hormati. Ribataraka itandra asyukuru kamarajata lorisesi arajano fong Allah Ta'ala atau pada engkataraka mabakasa pole ribola tudangan nabutinge tutu salompe udani mateka risebak-sebak minasa mola ale tebat danua makatani riwelar tepatu madampe masenge ritana salamak uti buranewe puri pasiruntu itongko na bungaros ite buta baka angkai apa itu dang tanahore mancaji keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanahodo sininna pangantara na butinge narendre manang ibarakusan na sininna anak darana laloy latu kumanyehelalan na gudange tanahodo tadan na to manuk parakusan na sininna kallolewe kasirilalan na barugaywe yari di kallolewe masiri matoki tu konaloja ki pak desa. Nggak bisa saleku Pak Desa. Makoto para memang anadara nakalolo si kanang memang ni. Namun ni janda tagatung kota tong kami bulu mata Palestina na pernah to. Tersinggung siko. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanriya lupa masalah nama pasalama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi amancaji akacerlor di mana tu bersalam arili no matur sermon Allah Ta'ala. Alhamdulillah ada kisah far nagafar kalau tidak salah ya. Beberapa bulan yang lalu saya selalu sampaikan di acara pesta pernikahan maka dapat akar itu tu ki arili to malu biningange iwan ni LM menresiko baritewe salah satu stasiun televisi makukue makun raya sungguh luar biasa peningkatan namaga pere mega antri ko pengadilan agama lo mana guga ilakena lo mana mabiang ilakena na sabadena kan jama-jamana gara-gara virus corona. Jamaah yang dirahmati oleh Allah manca jiba parengarangi ya leridi yang kemo balak kaita makotori dina boti makun reye dena ni risa makara vega na kaka vega andri pada andri boti makun reye papa davade laketa angka jama-jamana siwa wade gaga angka buliana si bawa de gaga mawata madisina mapadavade makotor redi yeroboti malonge aja na mawatana milakai tata bojiwi mega makunrai angkana miduina lakai na bojiwi mawatana milakai na bojiwi macuani lakai na dena gaga jama-jamanna sakarupa ni bekoga ni carana sarat pambang yero lakai na kasi nakanna staro masiga na matisi sa jaman rahmatal Allah tabarege na dampa yaridi makunrai yang kalinya boti makunrai yembo ya ya ridi makun reta baraje nga dampo asala mabusuk ki kolaketa na namo baun na suruga dito tunlem membawi sukuru ki bu ang kamalaketa iya ang kayewe he ko kampo ko makun rei jaman rahmatullah Allah talutaw machuani talutaw talumpura chame manu para kusa na tatimpa para kusan na makisibuko manin alakay lakay na makisibuko to tanyo cerita ye lakay na makisibuko to agangar kepada akin na bego malam pertama si sabi si bukuna jaman rahmatullah Allah jadi syukur ki ini malaki manamoki masiga ang cawala day ko we wasang imaleda ka malino biya apa kumesa to kung katubicu-bicu nambak kiri kanan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ki buka mana malak kita kamobi makotori di buranewe syukur ki ang kabaineta ang kamoyewe kalolo macane natana
na jalajai ni daerah Kalimantan aga ko me tolimano man letu maku ko den sakala tega zaman rahmat Allah subhanahu wa taala totona. Makanya jodoh ajar sudah diatur oleh Allah. Mau maga batu usaha ya ko de meto nan bunga taala ya melo diaka. Boti makun reye aja kamana nan roy ko sesekali. Aba madari devi tu gaga napa non roy ko sesekali. Aja na to mabela zaman rahmat Allah. Sedangkan atau si cewek mi nampak nasalai di tengah lala, boti tengah lala, sakitnya sungguh luar biasa tak tertahankan 40 tahun nawawa yaitu dan lempurai. Maju macam pau ya Pak ya malami wi. Karena curhat. Tak kalau kumu atau lima buli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan. Makanya komeno ki majaji istri yang soleha tengkalinga ada laketa aja na ini melo perintah laketa. Madosa ya tu makundaya ko na barenta lah kaina. Na jalo lah kaina. Na basaruka batu mata lah kaina. Kecuali ko saru mata simula jaji, desa na marigaga. Iya. Aja na sikap bi. Sa purubannya rota. Nakenal ada sih ka Ustaz Yasin. Jamaah itulah. Aja tuh tersinggung. Jamaah yang di kami surah memundang nggak? Kalau mau Pak Desa. Jamaah yang rahmatan inilah kepada desa yang sungguh luar biasa. Bapak remetonnya atau mata aku gue. Karena itu Pak Desa itu yang ceramah aku kemari yang viral di dalam itu. Telungas Sobawa langsung ada undangan tabligh akbar di Sungai Nyamu. Terima kasih Pak Desa. Saya tabligh akbar di sana. Jamaah yang rahmatan Allah. Boti makun rayana, boti buranewe. Pakasingina itu bainemu. Bimbinglah istrimu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakasingi ibadana. Apalagi tu nak malololak da kowita tu Anu le nape tema SMP boti buranewe. Kecuali ko macuani muruna deno wisangi. Boti bura makumis ni ro. Masumanga itu ko makumis na lakaye. Madari dia mana tepa merna memang ni makun raya. Jangan tapi kaya ka boleh sopeng. Tega ka boleh sopeng. Akan lima munai. Bega ka. O sopeng. Maka situ na to sopeng. Ya itu to sopeng namo macai makara to dema. Agaro ye makalora itu sopeng. Namo macai tak to dema. Ini istilahnya. Jamaah rahmatullah ya rona ini boleh sopeng. Murah nih ga? Kamu cukup. Murah nih. Murah nih? Murah na mana? Murah nih banyak kada. Masa ini mengurat to? Jamaah, betul. Itu kewajiban laki-laki kepada perempuan memberi nafkah mati. Mau maga garatami ko burane mau maga sogimi ko burane ko dega kala maru bibantu sarasa yuba. Jamaah matalan. Masoni kota? Masoni. Ya bu ikasitie kasihan deh loh. Ini kesuruh tadi minta betul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu nah. Buat hiburan aja lalu namu buat diri bainemu maka dekade benemu. Maka Nabi tak khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlanya terhadap istrinya. Baja sana dia nak mula maka dekade benemu, mula patah pelima benemu. Coba joka koyolona UGD ya rokolo iro parasitai. Ita ya makun raya maga modele na rasa-rasana memana. Makun raya mapamuli kata mabadi mewan ni. Betul. Mana seni bisa bang? Sama nama kurang tepat ya. Memang itu makun raya. Silapa mi ada tai di bulan yang orang. Nah dia saja mundang sama ceramah, mundang sama pangiwang. Jamaah yang dirahmati Allah. Aja lalu nak buat apa ni menemu. Aja. Pak makun raya mapamuli kata mabadi. Memana mangidangi tabati rasa. Namo matuan na majato no ni talo na rin po sandala aga. Manungo ja ko na mangida lamari. Kaya mangida lamari. Ustaz, japi-japi mani kasi wayen kani wayen sa dia. Maka apa depen itu HP ko tu bacang yan. Kama aya asa mangida mal sa mangida lamari pa ustaz. Aya sa mangida lamari. Iya ba namanya ni talakay na komendre le bono lamari tudan. Namay lasa ba yi? Ya tu basa barana bismillah ko na.
Anda sarasana makun raya matampu asera ulang. Joka namo maga solina wajunna. Tetai makalale kasih joka na bada bukannya ilan lucumi-cumi. Jaman rahmatul. Anda sarasana makun raya. Lo si memana makun raya saru-saru batu matana. Nakamuri-muri mana mo doktor nakal-kato. Berdina baba. Berdina Anda sarasana makun raya. Pero kalinya na boti burane aja mo cawa bahangi. Rogi ko tumpaja ka majuta. Dia tuh iba gudang nih. Tidak mungkin dia nak juta di sana nampak mana. Iba gudang. Aji ni, apa lagi? Kes dolar. Aja itu aja minum Quran. Betul. Apa lagi bapak tambah gue. Apa lagi bapak anda botingnya macam apa? Asal macam apa bapak anda botingnya mega di ina. Wah, menyaman ni nyawa anak. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang na ako di kalinya botingan newe tame-tame cede garen anu eno boti buran newe kalinya langkai kami namalab biri wattu mangidan na bayenena na manja-manja benena agana non rodara bayenena matampu asera ulang dena boji sapa gara-gara nania abacekang makena disi banena melo memana la bolla ke malabbi jokkari we ulun na bayenena na sabu-sabu isarra na nabakuru sumanga ibayenena na bici kang idoce kanan na bayenena babura la memana iya na ditunakkar na bolla kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi si anak nama depe sila ngambo bebang iwidot cilikanan na anak na Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah mabicara lalangati labong ngambok na bici nanabangin na do cilin na anak na nakadana anak baja sangat diewe umelon lele di mama sena pong Allah Ta'ala idi mitu na uran mato bici idot cilikanakuna la ilaha illallah acam ko bang jamain rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu satu. Kedua aja namu makati ko bainimu ni gaya palaw nga makun raya pagoncin na dalen ke ko makun raya dena boji sapa gara-gara nania abacekang makena disi banena melo memana la bolla ke malabbi jokkari we ulun na bayenena na sabu-sabu isarra na nabakuru sumanga ibayenena na bici kang idoce kanan na bayenena babura la memana iya na ditunakkar na bolla kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi si anak nama depe sila ngambo bebang iwidot cilikanan na anak na Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah mabicara lalangati labong ngambok na bici nanabangin na do cilin na anak na nakadana anak baja sangat diewe umelon lele di mama sena pong Allah Ta'ala idi mitu na uran mato bici idot cilikanakuna la ilaha illallah acam ko bang jamain rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu satu. Kedua aja namu makati ko bainimu ni gaya palaw nga makun raya pagoncin na dalen ke ko makun raya ya tu sabar na ya ridi makun raya labe lo mapalaw laketa aja tu banyak curiga aja tu mata libo tutu kamakun raya sila lo na laban lakena tu mata libo tutu ma motor kecelakaan mati ki gara-gara iko mati jangan kesina. Jangan banyak curiga. Laba laketa lo mapalok asam pajaduhani. Sujud pacapurang eloni kubung Allah Ta'ala jamain rahmatullah Allah. Aja tabake dari lata. Ya la tu basabarna narekotoko ki boleh rirokok tak jamain rahmatullah Allah. Ribaca nih. Rabbana walakal hamd. Hamdan qasiran tayyiban mubarakan fi. Nigi to baca yewe jamain rahmatullah Allah. Maka betam mereka icata. Jamain rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makun raya. Malomo dalena magay nang kalinga dana laken na pag hinulu beribadah jamain rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ato limanan na
Kamakun ray, terlambat laki nama palong, ano ko, main nama mangsi mutang, mangsi. Bu, zaman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atan rahmat itu makun dan wajin na lakay na. Assalamualaikum timun naman na yaitu. Maga na sabab maringang inaka. Jamayan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ita kare timun na benemo. Maga, benemo, ita tala benenan. Maga, mumpa mua. Asalang ka makurre mumpati muna na boji curita jana beli bolana. Dia mulolos. Jama. Ya toh makwan. Jama. Aja ka mapendre 5 liga suramu. Jama yang rahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Arna boti burane ma. Parintangi benem. Boti makun rayena. Bakasingi jampa-jampa na lakemu. Aja musampiangi bakabina lakemu. Mau jadi istri yang soleha. 1. Hakku zauzi ala mar'ati. Aja musubi hak na lakemu. Kumakabi laki mo jalan mo sampiangi. Nigi makun ray. Ikapi ko laki na we katalu. Na sampiangi bakabi na laki na we katalu. Madosa labo bayne. Selama 40 hari, 40 malam. Sini nate ko lebo na nino. Matano tando gang kaire. Loko tu makun ray mas sampiangi. Gas. Nigi makun ray. Alena bunga-bunga merah laki na kolebon rajange. Pada apa na komendrei 1 kali haji dan umrah tanpa mata wabak langsung mabau muah selesai. Terus gas. Nigi makun rai. Nigi makun rai mati nulu matampu zaman rahmatullah kata Nabi kepada anaknya Fatimah, selama matampu itu labo makun rai, malaikatnya Allah yang memohonkan ampun atas segala kesalahannya labo makun rai. Jaji anak-anak labo makun rai zaman rahmatullah. Li sudah bong indok mapaci pada anak sila jaji mapaci per selesai. Tinuluki atampu. Tinuluki mu. Sadimu na malol nasa lagi to kahaji. Jam masih kala mau betul astagfirullah. Dia mega ngaku kue untuk ustaz agi todo. Masih lang ngaku cedek ku jagur. Astagfirullah. Masih lang masih loto penyerangan. Jamai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu serangan tanggung jawabnya desa lewadan. Jamai Allah subhanahu wa ta'ala. Araboti makun wa antuti amrahu. Pakai yang aga kami na boji lakemu. Ya kona boji lakemu minta na SMA, abaju SMA ko na kamara. Nah boji lakemu minta makun na malabai cilana, silakan. Ibu, malabai cilata tidak ada masalah. Cuma yang tidak boleh disiksa suamita, icalalah kita, madosalah kita. Ya kumagai, takallu anita napa tataru malabai. Menyerupai Fir'aun laknatullah. Dilaknat perempuan yang seperti itu. Kau malapai dia sering merigaga cilata dia. Yang penting aja takallu. Cila lebak. Napa ingat talema. Burung hantu lo mandrewale tersinggung sih ya. Leteni kok tu. Kata maino saya takut tuh leteno. Enak ku buat tersinggung mani. Jangan MC anda lagi jangan tersinggung. Jangan Allah subhanahu wa ta'ala. Arna boti makun raya. Bahkan kata Nabi waktu itu kau nana Fatimah. Makun rai mati nulu madaburan pusarangi andar lakenna. Iya tu turu pusana lamo makun rai mancaji balawai boleh dibaca lana binaraka sepanjang 7 hasta. Makun rai mati nulu maki bukobi. Aku mau jimenu nak buat hiburannya. Pega sabar ke? Pega gafar. Aja lalu mau kada mana nafar. Papa de far si sabi amanya. Aku mau jimenu ini far. Aku mau jimenu kopi teh apa susu. Sembarang. Ini nak. Susu. Baik. Lo masih gak sipo ye. Jangan ramah. Bukan mereka lo balena Muhammad. Jangan. Astagfirullah. Mafadina nunna. Jangan rahmatan Allah. Kena mabura ye boti makun raya. Asimulangan nam itu na boti parwe. Ya kumeburangi inu ko bigi lakemu garu ni ko biwe na insyaallah na dena selingkuh lakemu maka de papa jana na tu garu ni ko biwe ibu-ibu dito na bake ko to kajoke babae kolaba ni lo majuma tengkalinga ni o makatoba ni pa ustaz tagaru ni tebura ni ko bi magaru ni na ko biwe kalinya boti makun re modala ni na de bisa kar malampe mo sunga kujay kalinya wala meno mana daw na pamanari ko gudang baca-baca mi Kena boti makun raya gari rokofi makarena bacana bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Oh bung, tama padanga ka po patana tinalaki ko patana ye ko bebe lori makun relenge unonga kalake ko narekong ka makun relenge kita barakala ilah barakama rasulullah amicu e kasaplo itu insyaallah ada sa itu. Lu udah semua itu kau. Lu udah semua. Baca-baca mak bunuh lakai, tadi pak guru sih aja mana mau curhat nak ustaz. Angka dalam sebuah agasan na rampeng ki guru tak riali ya roko danga-danga ini labu makun rai. Ya welo tarapi safinga andre na laki. Jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Oke nak, boti makun rai. Mudah-mudahan na engkau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makun rai matinulu masam paja 5 waktu. Neng kalinga ada na lakay na najaga yalena bure-bure nilainya. Napasang ular ramalata dahulu jannati bisalam fitai surga kami namu boje ini makun rai jamaah rahmatullah Allah. Ini labo lakay pak. Ekotorinan na mo ki beneta de na titi agay rubulyata sa barabawan ni pa magay makade na bita ni gini lakay elekele mo binalo mapalo sapay dale halala na lisu matakko iya tutakko na labo burane mancaji pa palolo dosa di seseta jaman rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir matuana botingi aja tamabe dara ko manituta. Iye jaman rahmatan Allah aja tapi silelengang ni manituta. Mana itu pertama minaboji na sa bangko to Fortuner na. Mana itu kedua kasi oto garandong mi. Na masaro lapi oto garandongin oto Fortuner re. Magay meto tawe sambung oto garandongin. Jaman Allah Subhanahu wa taala jadi. Sabara lada matu amuna. Sabara aro taja sabara. Kalingan jaman rahmatullah Allah sabara to ko na ikubuti buranewe yang peti ajung para sabara nero pura wacara makota na rai. Wah pura wacara sabara lada. Si runtu na irajewe konsidera may kumi babange sa beberapa bulan kemudian itu naundan na pe manalakadola ada nawe pa ustaz Syukur Maraja ka idi udupe macara mangi kasi na wijawe ang kaniro kasi manetu ku sabara lada buran tacara maka alhamdulillah ji tauna tu tabu manetu nasa iye pa ustaz onro sabara na manetu ku pa ustaz tinro bawan na jama ajalah mu fatin roh. Jalan rahmatullah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai dan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah ya Allah semua dosa-dosa kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Idi po pancaji bilangi pitu susungai tapake aliri. Idi po pancaji di newe tapake bagatun. Aja kasih po tapasaranga alena keempat mampalai. Turun peko gado kalimat syahada dan yang kanapura nasara-saranya walawe ko berupa pasarang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tawirengi kasih po alena keempat mampalai. Iya naritu anak yang soleh-soleha. Tapi belai kasih po poder riasangi akasya singang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapos mo nga manang ikasipwa dali na sinin na atata ihadere eko na naonrongi. Tapos belay manang ikasipwang poleri abalae sinin na atata ihadere eko na naonrongi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapos belay ikasipwang poleri asang ibaba virus corona. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kama na ang kaatata malasa ko na yonrongi. Iari ka sumpulolona. Takara nga kasipwa lasana. Tabancha jing ari sa sena asabarakan na papalolo sa rasana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli